Khoi Ramchandraganj constituency amchani tipra mathani adong rock press meet khlai khadumani funuka Facebook te deputy CEM Onimesh Deburma te EM Doliria ni mungoi kok nathang awe khlajamona te khaduma funuk laikya o khaduma koktuma thumani kuthumungo manjakha YTF Central Committee ni GS Dhananjay Deburma akosho press meet khaima karon khai obono je tini like nai 24 tarikho tini deputy CM bai tai tini EM Doliria no je false allegation ni mani ba social media ti kaisa fake account khlai somorti prasan ni mungoi mane somorti prasan ni je tini deputy CM Sar Onimesh Deburma ba tini EM Doliria no antaji mane majra berei bormo je sitra kok simano te singoro press meet ma khaikya Tabung ngak tam nai. Sengayo je somorti prasad Deburma je bo tangi omo haikhagan bo ma sangai tam nindai jeng totally je tini TTA DC hapang ba tini area was omono khado jak ba tini khayok jak tam ninga kai antaji false allegation de omo haikai borongno hoirani khaimani omo blacking saya bo ma sangai ka seng omo haikai asutongla binmaga jeng kotor mane kaisa FIR khlainai FIR jeng ebong bono jeng kaham khlai bin bagai jeng andolon khai bono jeng doti immediate khlai bono romnang thun jeng bono ba jeng sini je PS roma jeng koinai ba simblai yang harnai Tabu zote bini bagai tammo ya plin hazak tong. jeng tasu jrata ya prin hazak omono jeng FIR khanyan thang tongo bag FIR khlainai FIR khayam pore jeng immediate action hali ni jeng bono no jeng request kanai sini je outpost ba sini je nearest sini police station ni je bisingtinyo je sini deputy CM ba sini EM Doliria no ma hike je mazara mani false allegation ni mani omo kaisa tiprasa hoirani si tiprasa no hoirani khema omo blaikena sung dukho nango sung boti je jaga tiprasa stei tang omo hike jana omo sini dukho sung abon blaiken ninda janago sung abba blaikena sini khak mane dukhongo omo hike bobishotte ati tangkun chini thansan mare bosbai na omo hike no false allegation saraboi Sekarang ro te bo aba high fall allegation dok klaisa kha koksil chamung dok klaisa kha Facebook ro norok aboni simung blai bo yafar ka thana ba outpost ko amon kin norok busuk jorti saramang kha sedang ni bo je simung blai yafar pora motamoti pora processing solitongo borno je immediate bagai wrong na bagai ba borno majara silna bagai tamne komo haikai fake account khulogoi je Facebook account te mo haikai je kasate majra berman chini je especially chin tipra mothano especially chin EM CM omo haikai je false allegation khilai majra berman omo haikai no jeng je buskango je sing simung blai je yafar mane omo je chini processing thang tongo borno kahampai mane majra ba borno doti immediate arrest khane bagai culprit je omo hai je fake account je salak tongai rom bagai Omo hai kino mas por omo hai kaisa Facebook YouTube je kuno jao kaisa kasai phai social media wo obo ni karon ta mong na omo karon mono chini je tiprasa je bubagaran je naharma je bubagaran chin je tiprasa je thansana bor sobanyan nai omo no chin je naharma koyজন tiprasa tongobo bo kaisano te kumni dofai borok sabiri jaga omo hai chini against chini bubagaran against chini EM CM deputy CM chini je thansa ba joton against omo hai borok false allegation khiklai tong obong ni je khaine rok ni bong ni uklo ko sabo tong na haima tong sabotong kobama bosung je tabuk kobama chini je tipra mothani je opposite tongle chung saimano state ruling party tongo chini BJP IPT sarkar tei tongo chini CPIM tei tongo chini congress tei kobama dal bidal political party tong haipore sung je chini je main birodi ba chini je main je tipra mothan je opposition tong nai sung omon khago bormo je ITCL ba bong je Facebook je account holder no hai kai khayo bokon rok tam kobok nai bono bon je khai tong nai ro tam kobok nai je khai tong na bon koimo chini je Maharas ba chini je joto leader sung je naharma ba naharma no mane omo haika orai porai tak khaina tangkhon je sung chatsai ba kubo jinis je khai tong pro lama him tong pro omo haike tak khaitun angomon koimo hangga baksa to bisas khang tong khna omo rong Facebook ba YouTube ro nugui ro hangkai omo je tatal omo ron bagai nang tabo hasten lurong tam ko kejar nai omo no koinai hasten lukurno mo blacking tatal ba false allegation joto lukurong na joto public no saimano tamni gai kokhono chini sung right khai rok tongna omo hasini EM Maharashtra je netrite chini EM deputy CM joto je leaders ro
borok kokhono omo hai yapirius pegla tam ngai sing thansa kaisamono plus sing omo hai no help khlayo kaisa te sing sahajo khlai tong thikini lathini accident thini kobama jinis te financially thoni kobama khetre te sing kokhono omo hai kai o lama thanglak chini je thansa je chini je bobagaran je netrite je khaitono omo hai kokhono ungya abon ang koimo kokhono je false allegation no bises tathani chini public amon koimo je false allegation ba gobama majara bet thini komo kokhon tathani obos sungno engmatra abono buni do phabai je sabile janai omono chini thansana sabanya nayo omono chini je depression ore pore khai nai manisi abon bagai ang koinai chini public no omono je false allegation dijangno omono kokhono bisas tathani omo totally false nok tapos te affair ro kya taksurate sing affair takmon pore sing affair khajem thangin to sing affair khlainai affair iman pore sing sanai chini je officer in charge no omono sanai je immediate action na nang thun je Facebook holder chini je somorti prasan mui normo tini bo jaga ne ngai press meet khlai to sing mo tini chini Ramchandrogat constituency ni ngai sing mo hai press meet ma khaika chini bukha soili ngai chini ora tongo kubangma ora attend tongo chini main party ni chini president borongona Olendro Deborma YTM ni tongo president borongona Indikishor Deborma te tongo chini ora blog ni vice president Vikas Deborma te ora tongo chini blog secretary borongona Sushil Deborma YTM ni tongo chini working president Asigar ni Bindu Deborma te ora tongo chini working president Jackson Deborma te ora tongo chini vice president Asigar ni Ritesh Deborma nin sini mong kisa ani sinumung YTF General Secretary mumong Dhananjay Deborma